Yes, reka twongere rero tubifurize igitondo cyiza, tubifurize kandi weekend nziza kuri mwebwe mwese abakunzi ba Eugene Official aho mutwumva muherereye. Reka rero amahoro y'Imana akomeze kubana namwe kuri mwebwe mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera birumvikana muzajye muba mu wa mbere mu kubona amakuru akihagera. Turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa gatandatu, turi tariki ya mbere twamaze kwinjira mu kwezi kwa gatatu. Tugarutse rero mu makuru, tugarutse rwose tuzindutse muri iki gitondo kugira ngo tubagezeho amakuru agezweho. Akaba rero ari amakuru tugiye kugenda twibanda n'ubundi hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kugaruka ku kirero, turaza kugaruka ku mupaka ahagiye kwerekanirwa umusirikare wa FDLR wafashwe agafatirwa mu mujyi wa Goma agafatanwa na bagenzi be. Ubwo urumva ko afite ipeti rikomeye cyane. Uyu musirikare ninde? Byose rero tugiye kugera tubibagezeho gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma kandi turaza gushyiraho mu by'ukuri umuvandimwe wacu ari nawe unahabaye kuko yamaze kuhagera, atubwire rero uko uwo muhango bimeze, ese biteye bite. Byose rero turaza kugera tubibagezeho gatanu kuri kagenzi kako. Turaza kandi ku rundi ruhande kugaruka no ku yandi makuru ari kuvuga hirya no hino ku rugamba, haba muri Sud Kivu ndetse no muri Rubero. Byose rero nibyo tugiye kugenda tubagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Tuze no gusimbukira mu karere k'ibiyaga bigari ture muri East Africa hose uko bimeze. Tudatinze rero nta mpamvu nimwe yo gutinda, reka duhite duhera kuri iyi nkuru y'uyu musirikare cyangwa se y'abasirikare bagiye kwerekanirwa hano kuri Grande Barriere kuri La Corniche. Waramutse neza Vincent? Mwaramutse Komera cyane. Mukomere. Ubu rero wamaze kuhagera? Ubu ndimo nderekezayo rwose, ndareba imbere yanjye. Tubwire rero iyi nkuru irimo kuvuga ko hari abasirikare ba FDLR M23 yacakiriye mu mujyi wa Goma, ikaba rero ngo igiye kubohereza mu Rwanda ibanyujije aho ku mupaka wa Barriere. Ese aho ngo bimeze bite? Hari amakuru twakiriye yuko uyu munsi saa 3 hari umujenerali wa FDLR wafatiwe Mateko mu mujyi wa Goma, n'abasirikare bamurinda n'abandi bafatanyaga kurwana M23 mu gihe yahanganaga na FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa barabizi ko ka FDLR ibamo. Bakaba baramufashe bakamugumana. Uyu munsi biteganyijwe ko mu masaha ya saa 3 araza gushyikirizwa ku mupaka uhana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uzwi nka Grande Barriere cyangwa La Corniche. Tukaba rero turimo twerekezaho kugira ngo andi makuru yisumbuye kuri byo tubabwira ngo uyu mujenerali ninde, abari kumwe n'ibande, bafashwe bate, tuze kuyabagezaho mu buryo burambuye. Hanyuma se uyu mujenerali cyangwa ni Mbokani, ni bawundi Mbokani twumvishe bigeze gufata ntabwo ndabimenya kuko amakuru avugwa nuko yafatiwe i Goma. Ntabwo rero bigeze batangaza izina ry'ingoniri. Icyavuzwe nuko bari bushyikirizwa u Rwanda uyu munsi. Hari andi makuru yangezeho avuga ko hari ngo birimo kuvugwa aho mu mujyi wa Goma guhiswa ko yaba ari generali ku ruhande rumwe, bakavuga bamwe ngo ni Colonel Sirikovi ushobora kuba wafashwe, abandi bati ni Mbokani. Ese wowe ukurikije uko umwuka cyangwa se ibyo uri kugenda ukura hirya no hino mbere y'uko wenda ugera aho ngaho ku mupaka cyangwa se igikorwa gitangira, urimo urakurura nk'uwe, hari ubyari byose haruba uri gukekwa cyangwa se abantu benshi basa n'abo bari guhurizaho? Abantu bamwe bari kuvuga ngo ni Pacifique ntahunguka ngo utarapfuye, ngo ushobora kuba atarapfuye akaba ari M23 yafashe. Abandi bakavuga ko yaba ari Mbokani, abandi bakavuga ko yaba ari Sirikove. Mu by'ukuri baravuga abantu benshi, ntawe bari bavuga nyirizina ngo bemeze ko ari we. Turaza kubyemezwa nuko uwo berekanye nyine tubonye tuvuga ati uyu niwe, tumwibonere n'amaso, tumufate amafoto, dufate amajwi ye, maze tubibagezeho mu buryo bwa kinyamwuga, kuko gufata ibyo ngibyo bivugwa tukaza kubyemeza numva bitaba ari byo. Ikiza nuko twategereza tukamubona, bakamutwereka, bakatwereka n'abo bamwerekeje, tukamenya aho yafatiwe, tukamenya n'uburyo yafashwemo. Hanyuma se rwose ndumva ibi bintu ari ibintu biri se kubera iki se
ah, bamaze igihe bamubitse bakaba bafashe icyemezo cyo kumwerekana iki gihe nyuma y'uko rwose ubwo urumva n'uwafatiwe kiriya gihe hari kuberamo urugamba none bisabye ko ukwezi kurengaho indi minsi kubera icyo 23 yaba yaratinze kumwohereza cyangwa se kumuha u Rwanda. inzego za gisirikare cyangwa z'iperereza zigira uko zikora bitandukanye n'uko abandi bantu bakora. ubwo ziba zigira ngo zimenye andi makuru, wakoranaga na leta ute, wabonaga intwaro gute, bagenzi bawe bandi babahe, akaba ari kubafasha kubaha andi makuru kugira ngo bamenye uko M23 imenye uko FDLR ibayeho, imenye uko Wazalendo ibayeho, imenye uko ingabo z'abarundi zibayeho, ndetse na FARDC n'abantu bafatanyabikorwa babimenye bivuye ku mwambari wabo. ubwo rero bivuze ngo icyo gikorwa cyangwa se ibyo byagenze neza byaragaragaye. uko byagenze kose numva andi makuru yisumbuye turaza kuyahabwa nayo kuko numva nibaramuka bamwerekanye atarabura kuvugisha itangazamakuru kuko turaba duhari natwe turashakisha buryo ki tubona amakuru amuvuyeho nyirizina, tumenye bamufashe ryari ko watinze kugera mu Rwanda cyangwa nayo 23 tubara kumuzana nayo tukaba twatombora interview kuba bamuzanye. Hanyuma ejo hari akavideo nabonye kari gucaracara mu mujyi wa Goma abasirikare ba M23 bahagaritse imodoka za MONUSCO barimo kugenda babasaka cyangwa se ibintu byo byose babirebamo. Iyi video iravuga iki nk'umuntu uri aho ngaho muri aho rwose ku mupaka neza cyangwa se muri Goma n'ukwera icyejo byabukorwaga gutyo? Ntabwo ari byo, ntabwo M23 yasabye abasirikare ba Loni, ahubwo ni cortege ya UN yatambukaga ivuye kureba amazi, ndetse n'indi modoka y'umuyobozi wo muri M23 iza kunyura mu murongo w'iyo cortege. Imodoka za MONUSCO zikomyeho nibwo yahagararaga, ndetse abamurindaga bahagarika cortege ya MONUSCO. abari bari muri iyo modoka rero ya MONUSCO bavamo, ndetse n'umuyobozi wa M23 ava mu modoka yarimo, baravugana bareba iyo modoka yuko yaba yangiritse. baza gusanga itangiritse, nibwo umuyobozi wo muri M23 wari muri iyo modoka yahaye amabwiriza bamurindaga yuko areka abo MONUSCO bakagenda kuko imodoka ye ntacyo yabaye. nawe byakwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga yuko kwari ugusaka abo bantu bo muri MONUSCO. ntabwo ari amakuru y'ukuri nayo ngayo kuko byarangiye neza, nta kindi gikorwa kibayeho. ibyo kuvuga ngo barabasatse, ntabwo babasaka ngo basakire mu muhanda, kandi M23 ntabwo ifite ububasha bwo kuba yasaka MONUSCO kubera ko amategeko agenga MONUSCO ntabwo yemerera umuntu uwo ari we wese kujya kubasaka. Abongeraho hari abavuga ngo hari igihe ngo bari basohoye ngo ibimodoka ngo donc ikoranabuhanga ngo ryo guhakinga ngo M23 ni rezo sosiyo, niko nabonye zigenda zibivuga ngo noneho ngo bamaze gusohora izo rezo sosiyo ngo ibyo bimodoka cyangwa se iryo koranabuhanga ngo M23 ngira bimenya ngo ihita ifate nyine icyemezo cyo kubacakira cyangwa se kubafata no kubasaka no kubadezaruma. ubwo rero ibintu urumva ko byari urujijo. ntabwo ari byo, ni ibinyoma. rezo sosiyo zivuga ibinyoma rimwe na rimwe, ikindi zikavuga amakuru y'ukuri yabisaba ngo kuyagenzura ubushishozi ndetse n'ubunyamwuga. hanyuma se iri tangazo Bintou Keita yasohoye tuzi ko ahagarariye UN rero akaba ari nayo ikuriye izi ngabo ziri hano mu butumwa bwa MONUSCO. we iryo tangazo yaba yavuzeho, yaba yanditse, ntabwo yaba yagarutse kuri ibi bintu nyine byabaye hano mu mujyi wa Goma birimo n'iyi modoka n'izi modoka zabo zahagaritswe na M23? ntabwo igeze agaruka kuri iyo sida yabaye izo modoka zagonganye n'imodoka y'umwe mu bayobozi ba M23. ahubwo itangazo ni itangazo ryasohoye nyuma y'uko Lawrence Kanyuka yoceje MONUSCO igitutu, cyane cyane Bintou Keita ko ntacyo yavuze ku byerekeranye n'ibibazo n'iraswa ry'ibisasu byabaye mu mujyi wa Bukavu ku itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri 2025. haberaga inama y'abaturage ndetse n'abayobozi ba ASM 23. hakabwamo abasivile. Lawrence Kanyuka yavuze yuko agayiye umuryango ushinzwe kubungabunga amahoro n'umutekano, ariko
ukaba ntacyo wigeze ubivugaho. Ni itangazo rero uyu mugore madamu Bintou Keita uyobora MONUSCO yatanze avuga yuko yihanganishije ababuze ababo, yihanganishije abakomerekeye muri iki gitero cyabereye Bukavu. Bavuga ko hapfuye abantu 13 agakomereka n'abandi benshi. Akamagana iki gitero ndetse akamagana n'ibindi bitero bitandukanye bigenda bikorwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yamagana ikindi gitero cyakozwe na Coteco ndetse n'ikindi gitero cyakozwe na ADF. Akavuga yuko ibi bitero byose yabyamaganye, agasaba ubutegetsi bwa Kinshasa ko bukwiye gukora iperereza ababikoze maze bagashyikirizwa inkiko. Akavuga yuko MONUSCO ikomeje gushyira imbere amahoro ndetse n'umutekano kandi no kubungabunga umutekano w'abaturage. Ikavuga ko ikishyize imbere nanone ari ukubahiriza umwanzuro wa UN 2773 watowe mu mwaka wa 2025, aho uvuga yuko ibibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikwiye gukemukira mu biganiro, ndetse basaba umutwe wa 23 kuva mu bice byose wafashe. N'ibyo byavuga muri iryo tangazo, nta kindi cyerekeranye n'iby'iyo modoka cyangwa ibindi bibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byaba yigeze avuga muri iri tangazo. Hanyuma iyi nkuru ivuga se ko ngo UPDF ni igisirikare cya Uganda cyangwa se cy'iki gihugu cya Uganda. Kubera iki mbona urimo kugenda wemeza ko ngo cyaba kiri gukotora umupaka cyangwa se cyafashe umupaka uhuza Kongo ndetse na Uganda? Nk'uko tubikesha Kene Rugaba Muhozi utangaje ku rubuga rwe rwa X avuga yuko umupaka mu majyaruguru ya Lubero, aho Repubulika ya Uganda ihana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubugenzurwa n'igisirikare cya UPDF. Ahita yemeza ko iyi mipaka yose ihana imbibi na Uganda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igenzurwa n'igisirikare cya UPDF, ko barakomeza kuhacungira umutekano kugira ngo hatagira umuntu ari we wese wakicika mu kiza akaba yahungabanya umutekano wa Uganda cyangwa wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibise byaba bishatse kuvuga iki? Se barimo baragenzura umupaka wose no kuri kote ya Kongo. Ese abanyekongo cyangwa se igisirikare cya Kongo cyaba kirihe ku buryo UPDF igenzura iwayo ikagenzura no muri Kongo? Nyuma yuko habayeho amasezerano ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Uganda ukuza muri operasiyo bise Shuja, uduce twahariwe izo operasiyo bafatanyaga ni UPDF ndetse na FARDC bafatanyaga. Ariko byaje kurangira mu gace ka Lubero ingabo za leta zihavuye ndetse na Wazalendo, kubera yuko Muhozi Kene Rugaba yasabye ingabo za leta kuva muri ibyo bice. Ariko Lubero iri kure cyane n'umupaka. Ntabwo Lubero iri kure cyane, kubera yuko nk'uko Muhozi yabivuze, yavuze ko ari mu majyaruguru ya Lubero. Mu majyaruguru ya Lubero rero hari Butembo. Amajyaruguru, mu majyaruguru ashyira iburasirazuba no hari Butembo. Rero nibyo Muhozi yavuze yuko ingabo za FARDC ndetse na Wazalendo zisabye kuva muri ibyo bice. Nuko byagenze no ziva muri ibyo bice hasigarana ingabo za Uganda. None se Muhozi avuga ko kubera iki igisirikare cyangwa se kubera iki Uganda ishobora gusaba igisirikare n'abanyagihugu bakava aho hantu ikahasigara? Ni ubutaka bwayo. Babikoze mu zihe mbaraga? Ni ukubera iki basaba ingabo z'igihugu ndetse n'abazarendo n'abo bakunda gihugu babo bita ngo n'abakunda gihugu, kubera iki babasaba kuva aho ngaho akaba ariho bahasigara? Ntabwo yabisabye, none navuze ko yabisabye. Yarabisabye. Abisaba kubera iki? Yabisabye kuri operasiyo ya Shuja, aho yari agamije kugira ngo arwanye ADF, asaba ingabo za leta kuhava, zirahava ziragenda. Ntabwo amasezerano bagiranye yo kugira ngo zihave yigeze ajya ahagaragara. None se kubera iki nyine yababwiye ngo bahave kandi twe tuzi ko bafatikanyaga muri iyo operation kandi nabo ari abarwanya ari abasirikare? Haba harimo kubasuzugura, haba harimo ntabwo byumvikana neza
buryo ki rwose yaba yarasabyemo izi ngabo ngo zihave kandi bari kumwe mu butumwa? amasezerano bagiranye ntabwo yigeze ajya hanze kugira ngo abantu babe bayamenya. Impamvu hagati y'igisirikare cya Uganda ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntabwo rwose birasobanuka, ni ukuza kubicukumbura neza. Amasezerano tuzi ya Operation Shuja bari bafatanyije FARDC ndetse na UPDF. Ukuntu wambwira ngo UPDF yasabye FARDC kuhava, wenda niyo wenda umbwira ko UPDF FARDC yaba yarabonye bikomeye mu mpande zigiye zitandukanye, M23 uri kubotsa igitutu barangiza bakava bagiye gufasha M23, UPDF ikahasigara, ibyo nari kubyumva. None se ubwo urumva wowe mu by'ukuri usesenguye ibyo niba koko ari uko ubivuga ariko Kainerugaba yabivuze, ubwo urumva yaba yirukanyisinga message yanditse kuri Twitter. Hashize ibyumweru bibiri yanditse iyo message kuri Twitter, unarebye wayibona. Message meruka gusoma za Kainerugaba zikakaye. N'ubu ngubu ndimo ndabona arimo aragenda yandika, ndimo ndabona none ari kwandika ntiwareba. N'ubu ngubu tuvugana turi no mu kiganiro ndi kubona hari ziri kugenda ziza. Nzi ko igihe yavuga ngo ingabo za UPDF ngo ziteguye ngo bari no gusaba ngo ingabo ngo FARDC, ngo abaturage baravuga ngo bari gusaba FARDC ngo ko yamanika intwaro. Rero sinzi ubwo ukuntu ibintu bimeze, kuko urabyibuka ko n'amafoto ajya hanze bavuga ngo bari gusaba FARDC ko imanika intwaro, mu kandi kanya ngo ni ADF bari gusaba kumanika intwaro. Urumva noneho bigeze imipaka, cyangwa se atangaje ko imipaka barimo barazikontorora, FARDC ntayihari. Byagenze bite ubu ngubu ibyo bintu ugerageje guhera iyo ngiyo uri kubihuzahuza? Urumva ubusobanuro kwera arimo aragenda atanga bufatika? Ntabwo twavuga ngo burafatika cyangwa ari bufatika kuko amabanga ya gisirikare twe ntabwo tuyazi. Ubwo rero twahamya ko birukanye FARDC nabo bafasha ku gace? Ntabwo twabihamya nabyo kubera yuko amasezerano FARDC yagiranye na UPDF ntabwo twayasomye yose ngo tuvuge ngo bafashe nk'uko ubivuga mw'iryo jambo. Ariko hano unyandikiye ko ngo banyandikiye ko UPDF yafashe umupaka wa Uganda na RDC. Niko Kainerugaba yanditse kuri Twitter yiwe. Nibyo dusobanure ntabwo none yahafashe, none bahafashe nk'abandi, bahafashe nk'abakongomani, bahafashe nk'abari muri Operation Shuja. Ese bahafashe ntabwo birimo birasobanuka neza. Bahafashe nk'abari muri Operation Shuja kandi bafitanye amasezerano na FARDC ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa yo gufata aho hantu se bakahagenzura. Ntabwo amasezerano icyo avuga ntabwo twayasomye yose. Hari ibyo bavuganye bo ubwabo biri intano. Ubwo usomye amasezerano wasangamo yuko babyemerewe cyangwa batabyemerewe, ariko turacyashakisha amasezerano kugira ngo tuyasome nyirizina turebe icyo ateganya. Iyi nkuru ukore ubucukumbuzi, nanjye ngiye gukora ubucukumbuzi, turaza kuyigarukaho. Yego. Hanyuma se aba basirikare ba FARDC muri Butembo bashikirijwe urukiko, abasirikare bo bashikirijwe urukiko bakoze iki? Byagenze bite? Abasirikare benshi bashyikirijwe urukiko ejo ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025. Hakaba harasomwe umwanzuro w'urukiko ku basirikare bashinjwaga ibyaha by'ubujura, ibyaha byo gutoroka urugamba ndetse n'ibindi byaha bifitanye isano no gutoroka urugamba. Abasirikare rero baburanishwaga bari 66. 55 bakatiwe gufungwa burundu. Umwe agirwa umwere. Babiri b'abakobwa b'abasivile bakatirwa imyaka yo gufungwa burundu. Bakatirwa imyaka buri wese gufungwa imyaka 2. Babiri nanone bakatirwa, umwe akatirwa imyaka 5, undi akatirwa 5. Umwe akatirwa umwaka umwe, undi akatirwa 5. Batandatu dosiye zabo zishyikirizwa ubushinjacyaha kugira ngo hakorwe iperereza bundi bushya. Nk'uko nabikubwiraga, barezwe ibyaha byo kwiba mu gihe cy'intambara. Baregwa ibyaha byo gutoroka urugamba, batoroka M23.
bareka ibyaha by'ubwicanyi, bareka ibyaha bya viyore, baregwa ibyaha byo gutwara iby'abandi ku ngufu, baregwa ibyaha byo gukoresha nabi ibimenyetso bya gisirikare, ndetse baregwa n'ibyaha byo kwiba abacuruzi no kubafata mu gihe bari muri Kitsombiro, bari muri Aribongo ndetse n'Amambasa. ariko burangiye mbona izi ngabura zishobora kuba ziba zarakoze ibintu bakarengera, kuko n'ubundi ibi bintu dusanzwe tuzi ko ku gisirikare cya Kongo cyangwa FARDC na Wazalendo tuzi ko ibi bikorwa. So rero arabarahana nkabona ko bahana hafi igisirikare cyose kiri kurwana hano muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyepfo, cyane ne harabaho kurengera. None se haba hano Igoma, haba hano za Bukavu, aha mu rugamba rwagiye ruba naho bagiye batwara ibintu by'abantu, bagakora ibyo bikorwa nk'ibyo byose wahoze uvuga hejuru. Kubera iki bafata abasirikare bamwe bakabahana abandi bakabareka? Abafatwa nyine ntabwo mu butabera uvuga ngo runaka yahanwe undi ntiyahanwe. Ubutabera uko bugenda, uwafashwe n'ubundi witwa umunyacyaha cyangwa n'ukekwaho icyaha. Mu gihe abandi batari bafatwa, presomption d'innocence ikwiye kubahwa. Iyo umuntu atari yafatwa aba ari umwere, n'ibyo umukekaho byose iyo ubikeka nyine urabigumana, ariko mu mategeko uwafashwe n'ukekwa wundi rero aba ari umwere uko amategeko atugana. Ntabwo kuba bakora icyaha ubizi cyangwa undi abikeka ariko atageze imbere y'ubutabera wavuga yuko bagakwiye kubahanwa, kandi utakoze iperereza ngo ubugenzacyaha cyangwa ubushinjacyaha bumufate. Icyo gihe presomption d'innocence nk'uko ihame mpuzamahanga ribivuga, uwo nguwo aba ari umwere ku gice aricyo cyose, ndetse n'utarakatirwa n'inkiko mu buryo bwa burundu aba ari umwere. N'aba ngaba bafashwe ntabwo ibyaha birabahama ku buryo bwa burundu, ku buryo wavuga ngo ni abanyabyaha. Yes, urakoze Vincent. Rero niba nta yandi makuru watugezaho, reka tukureke ukomeze werekeze aho hagiye kubera umuhango wo kwerekana abo bayobozi cyangwa se uwo muyobozi wa FDLR wafashwe na M23. Aho rero bagiye kumuhereza igihugu cy'u Rwanda. Ubwo rero niba yarasize nawe ari mu basize bakoze jenoside mu mwaka w'1994, ntabwo uyu nguyu yitanze cyangwa se aje ku bushake bwe, ahubwo yafatiwe ku ntambara, ahubwo buranashobora ko ari muri babandi bageragezaga kurasa mu Rwanda. Uyu nguyu rero ubwo agomba kubiryozwa cyangwa se agomba kuburanishwa kabibazwa neza. Urakoze kandi utegereze andi makuru turayabagezaho mu masaha atanu. All right, sawa. Yes, ngibyo rero ngayo nguko iby'uyu mugabo cyangwa se rwose ibyo umusirikare bagiye kwerekana hano kuri Grande Barriere cyangwa se kuri La Corniche. Ni umusirikare ngo wa FDLR ndetse na bagenzi be bafatiwe hariya mu mujyi wa Goma. Bafatiwe hariya Igoma, nibo rero bagiye kuza kwerekanwa. Twihuse rero tujye no mu yandi makuru. Amakuru ni menshi cyane, aremereye kandi nava ngo akomeye cyane. Amwe mu makuru tugiye guheraho sasa, reka duhere mu makuru y'imirwano. Imyiteguro y'urugamba irakomeje ndetse irarimbanije hano muri Sud Kivu, aho noneho bitewe n'uko birimo kwegera Uburundi, n'abarundi bari kubona noneho ko imirwano igiye kuba iraza kuba ari imirwano ikomeye cyane, iri ku rwego rwo hejuru. Amwe mu makuru twamenye nuko ejo mu masaha y'umugoroba nyuma ya saa sita, ingabo z'u Burundi zasutse abasirikare hano muri iki kiba cya Ruzizi cyangwa se cya Rusizi, bambutse ku bwinshi bava mu gihugu cy'u Burundi berekeza hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuko amakuru arimo arangeraho, izi ngabo 3,000 byaturutse mu gihugu cy'u Burundi ku munsi w'ejo, biri ahantu bita ngo ni Ruvunge. Aha Ruvunge ejo bahashyize 3,000. Wagera ahantu bita Bwegera ngo ho bahashize 2,000.
izi ni ingabo zose zaturutse mu gihugu cy'u Burundi ndetse z'abarundi nk'uko amakuru arimo kugenda ngero ni ingabo z'abarundi ziri aha hantu nizo zamaze kugezwa aha hantu, zikaba rero ngo ikibazanye ngo ari uguhasha cyangwa se kurwanya gusubiza inyuma ngo M23. aha bagegeraho ngo bamaze no kuhageza komanda ufite ipeti rya generali w'umurundi, akaba ariwe ngo ugiye kubahagarariye izi operation, ubwo ari buze kubafatanyije nande na Jean Pierre Bemba. ubu umwuka uri mu gihugu cyangwa se uri mu gisirikare cy'u Burundi ni umwuka uvuga ko ngo ibyo ngo M23 yihaye ngo akayo none ngo kararangiye, ngo bagiye kuyisubiza inyuma. Nyamara aya magambo kuva izi ngabo z'u Burundi, igisirikare cy'u Burundi FDNB cyatangira cyangwa se cyakwinjira muri iyi ntambara hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nta munsi n'uyu n'umwe kitahwemye gutangaza amakuru nk'aya ngaya cyangwa se kumva ko gishobora kuba cyanesha umutwe wa M23. Namaze kumenya amakuru avuga ko M23 aya makuru nabo barayafite, kuko hari ukuntu mba nagiye ngaca mu mbone zanjye cyangwa se muri drone zanjye nkazibaza ikiri kujya mbere, cyangwa se niba aya makuru nabo bayamenye, nyine abari kurwana ku ruhande rwabo ati rwose ati amakuru drone zabo nabo ziba zamaze kuyacakira. aha rero hagiye kubera icyitwa isibaniro, keretse abarundi nibaramuka babaye kwa kundi kwabo n'ubundi bajya birunda nk'uko bari birunze hano ku kibuga cya Kavumu, bakirunda he naye hose ngo bagiye kurwana, bakirunda ahantu bitazanyabirwe ngo bagiye kurwana, finally tugasanga M23 itaranahagera neza, tukumva ngo birukanse. ariko rero nibaramuka banirukanse, iherezo ryabo rigomba kuzabera he mu mujyi cyangwa se ahantu bitazabujumbura, ni mu mujyi wa hano muri iki gihugu cy'u Burundi, niho intambara ishobora kuzabera, kuko M23 barimo barahonda agatoki ku kandi bakavuga bati ibyo Neva yakoze Bukavu, atera ibisasu cyangwa se ategura ibisasu bigaterwa mu baturage haraza Bukavu mu mujyi muri ya nama ya M23 n'abaturage, ibi ngibi agomba kubiryozwa. Neva ibintu byanamuteye ubwoba bwo hejuru cyane, bikaba biri gutuma nawe aho ari rwose ari gusohererwa. Murumva ko urugamba hano rwahumuye, urugamba rwanutse, urugamba iby'urugamba cyangwa se imyiteguro y'intambara hano hantu imeze nabi. Twamaze kumenya n'andi makuru ko uwitwa Jean Pierre Bemba ubu tuvugana niwe ugiye kuba ayoboye operation hano mu by'ukuri muri East cyangwa muri West cyangwa se hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo sinzi niba n'izindi nshingano arakomeza kuzitwara, akatwara inshingano zigera kuri 2 kuko ni minisitiri w'ubwikorezi, ariko akaba yamaze kugaruka mu bigendanye n'intambara nk'umuntu wabayeho indwanya, yahoze mu mutwe wa ADF mu mutwe w'inyeshamba wa ntabwo ari ADF ni sinzi uko bajya babitabo, niba ari umutwe wakoze wisha abantu benshi cyane kugeza nubwo bana bamujyana Irahi, arafungwa, igihe kigeze nyine igihe cye kirangiye baramufungura. Ariko uyu mutwe wari umutwe mubi cyane, sinzi impamvu Giseke dakomeje kugenda yegereza aba bantu rwose bagiye bakora bagira imitwe cyangwa se bagiye bakora bica abaturage cyane bifashishije imitwe bari barahimbye. Sinzi impamvu aba bantu yagiye abiyegereza cyane, kuko uraza usange uyu munsi yakoranye na za FDLR, usange yakoze icyitwaza renda ashyiramo imitwe yitwaje intwaro n'iki byose. Urumva ko mu by'ukuri uyu mugabo ibye byose, ibyo yakoze byose, ubutegetsi bwe ni ubutegetsi busa no bushigikiye
ubwicanyi ndetse bukorwa n'imitwe yitwaje intwaro. Uyu mugore wabayeho inyeshyamba, buri inyeshyamba nta mpuhwe zigira. Abaturage nibo bagiye guhura n'akaga, we ashobora no kuvuga ati aka gace kose ni mu karimbure, ariko ku rundi ruhande agiye kuba nyine ari kwirukanka ari no kujya gushaka ibikoresho. Buriya n'aya mafaranga ni inguzanyo Gisekedi yamaze kwakira. Bemba yumvishe ko yamaze gusohoka, nyine bagiye gutangira kujya mu bijyanye no gushaka ibikoresho. Atanga ntahabaye nibura ngo ndeko nahabona amamiliyoni, ati naba ntari umuntu, ati rwose naba ntari umuntu. Bityo rero afata icyemezo, nawe ahita avuga ati already rwose ngomba kugira nte, ngomba guhita noneho ninjira mu gisirikare cyangwa se mu bijyanye n'intambara. Ikibazo gikomeye cyane. Ku rundi ruhande M23 iravuga ko yo yifuza amahoro cyangwa se yifuza ibiganiro ko byabaho ku mpande zombi. Aha ndavuga ku ruhande rwabo ndetse na guverinoma ya Kinshasa, Gisekedi. Batariko M23 twe turifuza ibiganiro, ariko bo ntabwo bashaka ibiganiro. Bakavuga bati rero niba badashaka ibiganiro, niba bashaka umuriro, niba ucana batuze rero tubawote. Ingabo za South Africa ntabwo ziri kuvugwa hano muri ibi bice, hano muri Sud Kivu hagiye kubera intambara, ahubwo ziravugwa nk'abantu bari kugenda bafasha izi ngabo z'Abarundi ndetse na FARDC na Wazalendo gupanga urugamba cyangwa se kugaba ibitero, ariko bakaba bari gukorera n'ubundi hahandi kujya bajya babikora ngo bakoresheje nyine ikoranabuhanga. Mu masaha make maze kwakira amakuru kantu hitwa za Kisangani, indege yamennye abasirikare benshi cyane, naho ngo mu by'ukuri ngo bari kubite ngo n'ibikorwa barimo kwategurira, kuko ngo niho indege zigiye kuzajya zihagurukira. So rero ngo bahamennye abasirikare benshi cyane, ariko abasirikare babo bo ntago baba bakube, ntago babizewe. Murabizi FARDC iyo babonye bikaze bo bariyirukankira, bo rwose bafunyamo bakiyirukankira, bariyirukankira. Iminembwe se ho bimeze bite? Iminembwe bimeze bite? Iyi nkuru irimo irava ngo ingabo z'u Burundi, ni inkuru ituruka Iminembwe, ngo ingabo z'u Burundi FDLR na Wazalendo zakubiswe ahababaza. Iri huriro ririmo cyangwa se ririmo ingabo z'u Burundi, FDLR na Wazalendo, ku munsi w'ejo hashize, ni byabaye tariki 27 nibyo mbona barimo kugenda banyohereza. Ku munsi w'ejo bundi hashize babimpaye nijoro, tariki 27 z'ukwezi kwa kabiri 2025, ngo iri huriro ryari ryisukiranije mu bice by'inyangezi muri Kivu y'Amajyepfo, ngo rigabe ibitero kuri M23, maze abarwanyi bo muri uyu mutwe babakubita ahababaza. Nk'uko amakuru ava muri ibyo bice avuga, ni ahitwa Businga, haherereye mu ntera ngufi uvuye muri centre ya Nyangezi muri teritwari ya Walungu. Nyangezi ni ruguru cyane, Nyangezi wenda kugera Bukavu. Nyangezi ni haruguru cyane wenda kwegera Bukavu. Niho iri huriro rigizwe n'ingabo z'u Burundi FDLR na Wazalendo ryari ryisukiranije ngo ritere abasirikare ba M23 bari muri ibyo bice. Abyumvishe, bari bisukiranyije hafi na Nyangezi kugira ngo baze gutera M23 iri Nyangezi.
amakuru rero mu by'ukuri twamenye cyangwa se bamenye nuko ngo abarwanyi bo muri abarwanyi b'uyu mutwe bamenye ko ubwo ni umutwe wa M23 bamenye ko baterwa mbere y'igihe, niko guhita baba maso. Abandi nabo mu kugaba igitero baraswa n'iyo batazi. M23 yamenye hakiri kare cyane, iritegura. Aba rero nabo bagiye kugaba ibitero ngo bagiye gushiduka bari kuraswa, ngo baraswa n'abo batazi. Ngo birukanse ngo baraswe n'imbunda ziremereye cyane, ngo biruka umugenda. Ngo byavuzwe ko iri huriro ryahise rikwira imishwaro, kuko ngo bamwe bo muri iryo huriro cyangwa se muri iryo huriro ngo bahungiye ahantu hitwa ngo ni Ikaziba, baciye mu misozi ya Shinda, abandi bamanukira ku misozi imanukira ahitwa ngo ni Rubarika. Abandi ngo bamanukiye ku misozi ya za Rubarika birukanka bashwiragira. Ubuhamya bugira buti Wazalendo, ingabo z'u Burundi ndetse na FDLR bikusanyirije ibusinga ngo batere M23, ariko icyababayeho ntibazakibagirwa, kuko M23 yabakubise inshuro. Bamwe bahise bahungira Ikaziba baciye ku misozi ya Sinda, abandi berekeza mu misozi imanukira Irubarika. Niyo birukangiye misozi, urumva birukanse banyanyagira, buri wese ari gukizaye, ntabwo bigeze bareba ngo turi kujyayo biri kugenda bite. Donc barashwiragiye, nicyo twita ngo nugushwiragira. Ubuhamya buvuga kandi ko iri huriro ryambuwe ibikoresho bya gisirikare byinshi, utaretse ko ryanahatakarije n'ingabo nyinshi, ahanini zigwiriyemo iz'u Burundi ndetse na Wazalendo. Ku rundi ruhande aba barwanyi ku ruhande rwa leta, aha hejo ngo rero ejo kandi ubwo nejo bundi ubwo kuko yabimpaga nyine nejo yabimpaye ejo hashize, ubwo byari byo kuri 27 ngo bagerageje gutera Ikamanyora. Ubwo ibyo ni bya bitero byabaye ejo, nabwo ngo ejo bundi kandi ngo bagerageje kongera gutera Ikamanyora, ngo ahaheruka kwigarurirwa n'umutwe wa M23, maze abarwanyi b'uyu mutwe babivunamo birangira Wazalendo 31 bahasize ubuzima, ahaguye Wazalendo 31, mu gihe ku ruhande rwa M23 nta n'uwakomeretse nk'uko iyi nkuru ivuga. 31 baguye za Kamanyora ku ruhande rwa Wazalendo, ariko noneho ku ruhande rwa M23 nta n'uwakomeretse. Ibintu ntabwo byari byoroshye mw'abantu. Hagati aho muri Uvira, igice kigenzurwa n'ihuriro ry'ingabo za Kongo, abaturage bahatuye cyane cyane abo mu bwoko bw'abanyamurenge bari guterwa n'ingabo za FARDC ndetse na Wazalendo mu masaha y'ijoro, bakabambura ibirimo amatelefone n'amafaranga. Nibyo bintu nyine bari kubambura mu masaha y'ijoro babateye. Umwe mu bahatu rero yatanze amakuru, yagize ati
ati mu makuru dufite nta makuru dufite usibye kubabara gusa. Nta makuru dufite usibye kubabara gusa. Mu masaha y'ijoro turi mu kwinjiranwa n'ingabo za FARDC ndetse na Wazalendo. Ati twewe nijoro turi kwinjiranwa n'ingabo za FARDC ndetse na Wazalendo. Ngo iyo bakwinjiranye nta kindi bakwaka ni telefone n'amafaranga n'ifaranga gusa. Ngo nyamara nubwo ari uko bimeze ariko umuhuza bikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo muri meeting y'ejo hashize ubwo nejo bundi wa munsi nyine babarasa hariya muri Bukavu yashyize Bukavu yasezeranyije ko ingabo ze zigiye gufata Uvira kugira ngo ziruhure abaturage bagize igihe kirekire bamaze ubwo igihe kire barushye. Uko ngayo. Nguko uko ibintu bimeze. None muragira ngo ndenzeho iki? Ko umva batubwiye ahantu imirwano yabereye nuko byari bimeze. Ngira ngo mwabyumvishe rwose ibintu hariya ntago byari byoroshe. Aha, ibintu hano ntabwo byoroshye n'aka na gato. Tuze kubireba. Ndimo ndabona rwose intambara hano yanutse. Intambara hano yanutse. Intambara hano yanutse rwose. Abarwanyi rero ba FDLR nabo ndimo ndagenda nshakira amakuru ngo bagerageje kugaba igitero hano mu nkengero ya Zagoma, ariko ngo nabo ngo icyo baje kuhabonera ngo bahaboneye ngo urw'imbwa yaboneye ku mugezi. Dusimbukire hano muri turimo turagana ku musozo, munyemerere dusimbukire ahantu bita muri Rubero. Urugamba naho rusa naho rurimo kurangira, hari n'ibimenyetso ndetse ruri kugenda bigaragaza ko urugamba hano hantu rurimo rurarangira, kuko ibice binini birimo biragenzurwa n'ingabo za Uganda. M23 ikintu bayifuza ni umutekano w'abaturage. Uganda ahangaha iri guhiga n'ubundi iyi mitwe, harimo umutwe wa ADF Naru. Uyu mutwe wa ADF Naru rero uri guhigwa cyane, ni nawo ugira nawo abaturage ndetse n'izitwa za Kodeko. Ariyo mpamvu M23 yashatse kwinjira no muri Butembo muri Rubero Centre, bakavuga batereka tube turaharinda umutekano igakomeza yerekeza Butembo. Ubwo icyo bisobanuye ni mu gihe izi nyeshamba cyangwa se izi ngabo zashyiramo ahangaha muri ubwo hano muri ibi bice, igihe zaba zishyizemo birashoboka cyane kuba izi ngabo za Uganda zahita ziva hara zigasubira mu gihugu cya Uganda, hagasigara M23 kuko FARDC urumva yaragiye. Nta nubwo yanakwizera ko M23 itagezemo ngo bagiye guhita birukankiramo. Aha rero ibice byinshi M23 ikabigeramo itarwanya. Iki ni ikintu kimwe mbona bishoboka nk'umusesenguzi nk'ibyo mbona. Ikindi kuba rero iyi mipaka irimo iragenzurwa na UPDF nk'uko Muzikanirwa barimo kubitangaza, ibi birashoboka kuba koko barimo kuyigenzura, ariko se iyi M23 yabemera ko akomeza kuyigenzura? Igomba kugeraho hakiri kare nayo ikahagenzura mu rwego rwo kwirinda ko hari na za FDL zishobora
gucika zinyuze aha hantu, zishobora gucika rwose zinyuze aha hantu zikaba zacikira muri Uganda, kuko urabizi muri Uganda naho hariyo inkambi nyinshi cyane z'abanyekongo. Kandi ntekereza ko uko bagenzura umutekano ntabwo ari nk'uko bazigenzurira ziciye cyangwa se ziramutse zihungiye mu nkambi za hano mu Rwanda. Icyo nzi cyo UPDF nayo iba ifite uruyibabaje, ibirimo irakontorora cyangwa se irimo irashakisha, iri guhiga uriya mutwe wa ADF. Rero kwita babibangikanya n'ibya FDLR ishobora kuza ifite ibyangombwa by'ibikongomani, ya makarite derure murabizi ko bayagira, bikagora cyane bikagora cyane UPDF kuba yatandukanya umukongomani na FDLR, dore ko nabo ururimi rwo babivugira ni Urugande ndetse n'Icyongereza, nibyo urwo rurimi bakoresha cyane. Kuba rero bajya mu bintu by'ibiswahili bikaba batabiha agaciro cyane. Nguko uko ibintu bimeze. Yes, reka rero wenda duhinire ahangaha ikiganiro cyacu, reka duhinire ahangaha, ahubwo tubashishikarize gukomeza kunogerwa na gahunda zacu za Eugene Official. Ubwo andi makuru ni mu masaha ari imbere, reka ubwo turaza kugaruka mu kanya turi live turi kureba uwo muhango wo kwerekana izo ngabo cyangwa se abo barwanyi ba FDLR bagiye kwerekanwa hano ku mupaka wa Rakoronishe. Niyo mpamvu turasoje kare kugira ngo n'ubundi ikoranabuhanga ryo duhita turyemurira. Asante. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera kababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue yo kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hituruje kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi, Ubufaransa n'ahandi Asia ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 95 05 75.